Pamirsa Asiki Kabupaten Ringrahinane Dibi nguningin nenten ngewohin pasien anyar sani kini COVID-19. Sios punika Kabupaten Karangasem taler sampun ngeranjing zona orange tur nenten kauningin wenten pasien padem saha nguningayang petang diri pasien sani sampun kena saking virus corona. Dadosnyane Ringrahinane Dibi bali nguningayang pawawahan sata 16 siki pasien anyar tedun saking rahina sedurung nyane. Saking kuentenan wilangan pasien anyar inucap pinih akeh rauh saking Kabupaten Gianyar antuk seket kutus pasien anyar. Dan pasar miwah Badung suang-suang nguningayang petang dasa kutus miwah petang dasa pitu pasien anyar antuk selantur nyane wenten Bangli antuk 3 dasa 3 pasien anyar, Tabanan 3 likur pasien anyar, Jembrana kali likur diri Buleleng 14 diri miwah Klungkung nguningayang dasa pasien anyar. Tios punika Kabupaten Tiosan taler nguningayang pawawahan 6 pasien anyar. Kuentenan pawawahan puniki ngawinang penampen Bali sampun kantos langkungan 17 tali kasus. Ringrahinane Dibi taler kauningin wenten pasien kena kantos sata 3 dasa kutus diri miwah 7 diri padem. Pawahan inucap ngawinang dados nyane kuentenan pasien kena kantos langkungan kali likur diri miwah kuentenan pasien padem kantos 703 diri. Selantur nyane kuentenan pasien COVID-19 sani Kanton Kerawat Provinsi Bali ngantos langkungan 3 tali diri. Ya diastun sampun wenten vaksin krama kaptiang nenten ngeluputang pemargin protokol kesehatan. Status disiplin laksana yang 3M inggih punika nganggen masker, ngwajikin tangan, nganggen sabun ring toyo sane mambah, nyaga jarak miwah nenten mapupul. Sokongan saking samian krama kaaptiang pisan sajroning megat panglalah COVID-19 ring war sane mangkin. Krama mangdes tata disiplin laksana yang protokol kesehatan ring ngerahinan ipun. Wartawan Bali Pos nguningayang.